أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالي جماعتي قالي مسلمانا صحبتا قوانا كأم بكن دبحصا صدقيدة بحصا راستبوني ده راستبوتني ده إنسانكي هم دي إيمان خدا هم دي عهد خدا لازم الراست به. ربي مجل جلاله بسورة التوبة ده عليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خدا جل جلاله دبي قالي وان إنسانك وإيمان آنية جي خدي بترسن وهوال راستابن دكي جان آياتك خدا جل جلاله بإيمان دست بكرية همن دويره جي خدي بترسن چما انسان خودی ایمان به ایمان آوی دکه لازمی خوش خودی بترسه جل جلاله. ایگوش خودی بترسه لازم حوال راستا به. انسان دروچی، انسان دلورچی، انسان اوشکاغچی کسینلیکle پر حوالتی نکن. دایت کی دنیده رب مجل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قالي وان إنسانك وإيمان آنية جي خدي بترسن وقتك وخبردار راس خبر بدن ده خبردان خود حاشا دروا نكن ده خبردان خود ببختيا نكن ده خبردان خود افتراء نكن. أجرنا از بي خبردان هاند بيجم ابو سفيان رضي الله عنه هن مسلمان نبوه در قرال كسرى جيت برسا دبي او انسان يقول جمع دركتيه و دبي پیغمبره و دوزا نبوته که انسان کی چوايه ابو سفيان خصلت پیغمبر عليه الصلاه والسلام راس يرد بيجه يعني حاشا اخانه ناكه درول محمد ناكه عليه الصلاه والسلام دبي انسان کی خبردانی و راسته انسان که مره پی باوره انسان که طرفدار حقیه دگره انسان که نز طرف حقیقی anlamında havali bir şey etmesin be ya Ebu Süfyan emlemekke fi insan irneyartı dükün o tüce evsafi vi tüce insana razı beji dibe az insana ki go gerek emdere ve haber nedir yani derevş herkes irne başın hele Müslümanlar kat ne başın لما ربنا جل جلاله قالي وان إنسانك وإيمان آنية جي خدي بترسن و هوال راستابن دي چده özellik هوال راستابن دي إيمان خده و تصوصي خده چونكي خدا جل جلاله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا سوزي قودا اوی سوزی هانی بجی بینین دی قیامت دی گنیش وی سوزی ورد سورگلامیش کرن. عبدالقادر گیلانی رحمه الله اجانا وی خبردان آیدی خبردان که گلک کج بیشه دبی هر انسان گو سوز کی دا او سوزی هانی برال باوید ماهیتا سوند که دبه یعنی چوا انسان سوند که بده سوند خواب جینین لازم کفارت بده گنهکار دبه إنساني قو صوز دا برا أو صوزا والباوي وكي سنك جترلي به. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حزت عبد الله بن پیغمبر آوها عليه الصلاة والسلام در حق رسول ده إن الصدق يهدي إلى البر راستي راست بوتن راست خبردان doğruluk beri merev düghine qanciye merev düghine qanciye merev düghine başiye ve innel birra yehdi ila'l cennet qanciji merev düghine cennete qanci başı merev düghine cennete اجانا في خبردان دبيجم
خدا جل جلاله دسونا سورة كهف آية پاشیده فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. کیگو بخواز بگیش خدای جل جلاله و یا تا کیگو بخواز خدایش راضی بوه او انسانی هان دنیای برا عمل قنج بکه برا باشیه بکه برا بعبودیت خدای تو شریک چه نکه. ام هاتن جامعه ام نبیجن ام چون جامعه هر چطه مسالمه ام بخوازن خدایش من راضی به لدرفه جامعه جه گرک حرکت ما دورانش ما ایوه که وان انسانی گوچن جامعه تین خبردان ما حرکت ما یا شام ما یا شانتی ما گرک تب راست بر ان نملی وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. زلام راست خبر دده حتى كل با خدي صديق olarak teyaz kırın. Ve bir ev insan navivi de nava van insane go rast haber dedin. Evina önemliye. Em dünyaya rast haber bidin. Emel cem Rabbika Celle Celaluhu tekevin nava van insane go rast haber dedin. Çima? Ve innallaha ma'as sadiqin. Muhakkik Huda Celle Celaluhu راستا رأيه خدي هفالي الراستاية إنسانك راست بيشة حتى كل دنيا بخدي هفالي بيه إنسانك ودروا بك حاشا خدي نياري بيه جل جلاله. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. درو بري مرف دبال گناه به چوا گو راستی بري مرف دبال قنجيه به گناه إيسا بري مرف دبال دروا به شيء درو بري مرف دبال نباشيا به دبال گناه به بال تشتي غيري مشروع به. وإن الفجور يهدي إلى النار. گناه نباشي خرابي أوشي بري مرف دبال آقر واستعيذ بالله. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا استعيذ بالله. زلام دروا دكه زلام بدروا عمل دكه زلام بدروا ياشاميش دبه حتى كل باخده دروچي olarak teyaz kırın استعيذ بالله. ام وقتالي بنرن خدا جل جلاله امر مدكه جي خدي بترسن حوالي راستابل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام راست گوتن خبردان راست برای انسان دبال قنجیه و گلی مسلمانه قنجی برای مرف دبال جنته و انسان راست خبر داده حتی که الجم خود راستگو olarak teyaz کرن استعیذ بالله. یعنی ام جاکی بچوک میزن نکن ام راست خبر بدن لجم خدا اوی ناوی ما دفتر آوان انسانی و راست خبر دادن. پیغمبر علیه السلام درو بری انسان دد گناه چاگو پیغمبر علیه السلام دبی قلب انسان وقتا که انسان گناه کرد که نقطه که رش لید که چقا گناه زیده بن او نقطه رشی شونا و مزند که حتی آرت جس پیتایت نامینه انسان دروچی بریوی بال گناه بایه گناه بری انسان دبال آگر بال جهنمی و استعیذ بالله. زلام دروا دکه حتی که البا خدا دروچی olarak teyaz کرن. یک جه ام بخوازن ام جم ربی خود قیمتی بین کسینlik لگرک خبردانی من راست بین ایگو حاشا دوزا قیمتی خود البا خودینه که او انسان دروا بکشیش و قیمتی وی لبا خودیتونه. حدیثات دویا گلی مسلمانا حضرت علی رضی الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حضرت علی بمش پیغمبر وی تشتهانی ازبر کر علیه الصلاة والسلام موی تشتهانی حفظ کر تشته گو تتیخ شبهه تشته گو تتیخ تردده
عجب أسفلان تشتي بكم حلال وياخد حرام عليكم سلام تشتي قوت تتيخ الشبهة جوي تشتي هاني برفة هر تشتي قوت نخ الشبهة تشتي قوت قرشك تك تزانبي حلالياوي حرامياوي خيراوي أجرتاوي هر وي تشتي هاني بك و پیغمبر عليه الصلاة والسلام أذي خبردان هاني القري جماعته فإن الصدق طمأنينة راستي حضور قلبه راستي قلبي مرف برحته والكذب ريبة درويسة شبهية درو تردده مرف دقات بك إنسانك هر الطبلمك إنسانك هر الجفاتي وشغل وي جفاتا هاني روني لوي دري إنساني قول راس خبر بدا تتشكد عقلي ويردر باسنابن يعني سبيرو ام فان انسانا قرشلاشمش بين ام هفده ببینن ام با هفدرونن چما؟ چونکی خبردانا وی راست بویه لما پیغمبر بیر راست گوتن قلب انسان حضور دیه درویسه قلب انسان شبهه اگل با هفدرون اشتیبن و حاشا دروا کربه هر جوان إنسان الوي دري ببينه ويبي عجبا إجابانا كان بان دروي مع السيابن ويتشتم قوشك دري دربه أبينات حياته هر إنسان كده ممكنه أم دقات بكن إنسانك تجارتك بك حاشا دوي تجارتها هان المشتري خبخابين هر مشتري خببينه ويبي لوي عيباك مفيد مالي خديتو عجبا بي بعسه وياخذ تشكي دري حركتك جو درو تيدا من وقتاك جير بيجه او انسان ويد دائما خصوصلي بك خدا جل جلاله ما بقر جوان انسان گوش خدي ترسن ما بقر جوان انسان جو حوالي راستانه خدا جل جلاله ما بقر جوان انسان جو و دستورا گو راستی بری وند بال قنجیه و قنجی بری وند بال جنته و راست خبر دادن حتی البا خود راست کو تیاش کرن من اگر جوان انسان گو درو دکن درو بری وند بال گناه و گناه بری وند بال جهنمی و استعیذ بالله انسان درو دک حتی که البا خدا دروچی اولا را تیاش کرن خدا جل جلاله مجوان دور بکه ما بگر جوان انسان گو في خبردانا پیغمبر شخور دکن دستور رازگوتن حضور قلبه درو کرن ایسا شبه و تردد قلب دیه خدا جل جلاله مجراستی محروم نکه ان شاء الله. الفاتحة.